ako se složi ehlul halli wal aqd, ehlul halli wal aqd, to su ljudi koji imaju posebno mjesto u jednom društvu, koji su, znači oni su kruna jednog društva. Učenjaci iz različitih oblasti, najrazumniji ljudi, koji znaju procijenti i ko je da vodi državu i ko je, da tako, po savremenim sistemima, to je dedo gore na pijaci koji prodaje i onaj gore što kopa kukuruz negdje na vrh brda i najučeniji čovjek u društvu, svako ima pravo po jedan štab u glas. To što ovaj gore ne zna ništa, što ga možeš za 5 maraka ga možeš kupiti njegov glas, i ovaj dole čovjek što poznaje, znači kako diše država. I zna šta joj treba. I odakle može, znači, doći jel tako, taj doping. I zna koga bi trebao odabrati, on ima isto pravo, znači, da bira. Pa ehlul halli wal aqd, to je, znači, ta pavlaka u jednom društvu najrazumnijih, najučenijih ljudi koji su najupućeniji u dešavanja i zbivanja, oni bi, znači, birali predstavnika, znači, u državi, ako ga odaberu i daju mu prisegu i ostali ljudi, svi moraju prići dati im prisegu. Da se ujedini riječ čega? Muslimana. Da su jedini riječ muslimana. Jer najgore razilaženje je, braćo moja, kada je u pitanju razilaženje oko vlasti. Po pitanju fikski, lako ćemo se složiti, je li tako? Jel tebi smeta kad neko klanja pored tebe ovdje u džamiji i klanja drugačije? I klanjaj kako hoćeš. Kako da klanjaš u krugu onoga što su kazali islamski učenjaci, Allah te poživio. To je namaz ispravan. Ili neko zastupa mišljenje ovo, a drugi zastupa. Lako se dogovorimo. Ali kada je u pitanju, pogledajte ljude, u dvije stranke, ne posjećuju se više gotovo. Za koga si? Pa je razilaženje te prirode pravi nered u društvu. Iz toga gdje se god može ujediniti riječ muslimana, da se umanji razilaženje, to je obaveza. Jer to podcijepa jedno društvo.